Alhamdulillahilladzi ahyana ma'tama amadana wa ilaihin nusyur. Amin. Askal Askia. Selanjutnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bacakan doa sesudah hujan. Bifadlin mutirna bifadlillahi wa rahmati. 3. Bacakan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana dama Ilaihin nusyur. ilaihin nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Ubi. Ya. Bacakan doa bangun tidur. Doa masuk WC. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada kedua orang tua. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacakan doa ketika hujan. Allahumma saiban nafi'a. Bacakan doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi min khairi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacakan doa memakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allahumma inni as'aluka. Lanjut. Min khairihi Ya. wa khairi ma walahu Wa a'udzu bika min syarri ma walahu. Soal yang ketiga, bacakan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili dunubi wali walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamu
Bacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacakan doa masuk WC. Allahumma thayyiban nafi'an. Bacakan doa sesudah hujan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacakan doa keluar WC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Keluar WC. Bacakan doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok perlombaan akan dilaksanakan pada pukul 2 siang mengingat waktu yang terlalu terbatas. Untuk itu kami dari panitia mengambil waktu jam 2 siang.